internacionalizacije za Slovenijo ne moremo dovolj podčrtati, ker ne gre samo za slovensko gospodarstvo, ampak gre za način, kako v Sloveniji pravzaprav živimo. Slovensko gospodarstvo dobro izkorišča priložnosti, ki globalizacija ponuja in se to pretaplja potem tudi v boljšo kakovost življenja v Sloveniji. Moram reči, da sem vedno vesel in ponosen na dobro sodelovanje med Ministrstvom in Gospodarsko zbornico, seveda gospodarstveniki in pa tujimi diplomati, še posebej zdaj, ko smo se odločili, da razpršimo to našo navezanost na Evropsko unijo in pa čisto direktno želimo podpreti podjetja, da bodo bolj aktivna tudi na tretjih trgih izven Evropske unije. Brazil is a huge market. We have the opportunity for everything. So it's very important to know about our potential because Brazil could receive any kind of Slovenian products with a lot added value, and I see in a positive perspective our relations.